ndabasuhuje ndizera ko muri amahoro mwe mwese mukurikiye One Vision Rwanda TV kubera ko geopolitique n'ibijyana nayo byose bidasinzira bitarekeraho kugenda ndetse no kugiraho ingaruka. Niyo mpamvu natwe twiyemeje kuzajya tubagezaho amakuru afite ahuriye na geopolitique cyane ko ariyo ihatse ibintu hafi ya byose bitugeraho. Nitwa Jean de Dieu Ntakirutimana ni kumwe na Semugeshi Bayingana Eric. Umeze neza? Jean de Dieu namahoro. Namahoro. Nawe urakomeye? Ndakomeye cyane. Nishimiye mu by'ukuri kuba ndi kumwe nawe mu kiganiro. Yes. Urakoze kandi no kunyakira. Impeshyi bitese? Impeshyi izuba rimeze naba bari Nyarugenge. Iyo mvuze Kigali ubwo mvuze umurwa mukuru w'u Rwanda ubwo ni igihugu muri rusange. N'ibice twa tumenyereyemo imvura cyangwa se kuba bitarangwamo ubushyuhe. Uravuga n'umuntu wakakubwira ko yambaye isengeri. Cyane hari ibice usanga byo mu majyaruguru za Gicumbi za Musanze wajya mu burengerazuba kaza Nyabihu za Rutsiro haba hakonje mu buryo busanzwe. Muri iyi minsi impeshyi irashyushye ariko rero impeshyi iri gukora akazi kayo n'abantu mukora akazi kanyu natwe dukora akazi kacu none ibintu bigende neza. Rega n'umuntu usanga kubera ko ikirere kitikoraho ikintu kiraho akenshi kidusubiza ibyo twagihaye. Ni ibikorwa bya muntu ubwo iyo kirere kigiye kudusubiza cyangwa se ibyo twita climate idusubiza bigendanye nuko natwe twayigeneye twayihaye rero naha muntu. Kandi rero ntarirarenga nubwo ibintu bikomeye ariko baravuga ngo global warming is real ariko umushobora no kugira icyo bikoraho kugira ngo bihinduke kugira ngo ahazaza abana bacu abazukuru bacu imyaka 30 50 100 iri imbere wenda uyu mubumbe uzabe warakize. Birava hehe? No gutera ibiti byinshi no kubibungabunga no kwirinda ibyuka bihumanya ikirere n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Ubwo nagaciyemo ariko twebwe twababwiye mu gutangira nababwiye ko kubera ko geopolitique idasinzira ni no mpamvu natwe twiyemeje kuzatubabwira ibiri hari muri rusange mu bijyanye n'imibanire y'ibihugu n'ibindi ingaruka bishobora kugiraho ingaruka bifite cyangwa byamaze kugira already. Nicyo kiganiro cya mbere kuri One Vision Rwanda TV muzajya mubana natwe inshuro nyinshi kandi mu makuru ndetse n'ubusesenguzi binyuranye. Tariki 24 mu kwezi kwa kabiri umwaka 2022 igihugu cy'Uburusiya cyateye Ukraine mucyo Uburusiya bwo bwise special military operation. Ni ibikorwa bidasanzwe bya gisirikare ariko rero ntibikuyeho ko abenshi babifata cyangwa se babibona nko guterwa kw'igihugu cya Ukraine. Rero muri rusange impamvu mpere aho ngaho no kugira ngo twibutse ariko ntabwo turajya mu bintu mu bindi Semugeshi aho bigeze niho turakomereza. Ejo bundi ahangaha mu minsi nk'itandatu ishize around 6-7 gutyo ubwo ndavuga kubera ko turi kuri uyu munsi igihugu cya Ukraine cyakoze igitero gikomeye cyane kirimo indege zitagira abapilote cyangwa abadereva cyangwa bita drone nyinshi cyane mu gace ka Crimea cyangwa Crimea ko bivuga mu Gifaransa. Na gace kari mu majyepfo ya Ukraine ariko kuva muri 2014 Uburusiya bwamaze kukiyomekaho. Hanyuma abaturage barahatuye niki ariko rero uyu munsi ndavuga uyu munsi shobora kubona ikiganiro ejo bundi ariko ubwo uyu munsi mvuga ni mwijoro ryo ku itariki ya mbere igana ku itariki 2 mu kwezi kwa 7 mwaka 2026 igihugu cy'Uburusiya cyakoze icyo bise kwihorera indege nyinshi zitagira abapilote indege zabarirwa muri 500 ndetse n'indege cyangwa se amamisire misire ibisasu karahabutaka bikabakaba 100. Hanyuma bakavuga ko ariko bateye ibikorwa bya gisirikare n'ibikorwa bijyanye n'iby'ingufu ariko Ukraine ivuga ko abaturage barenga 10 bahaguye. Iyi ntambara hari ikizere cy'uko yenda kurangira imyaka ubwira arenga 4. Imyaka irarenga 4 ariko kuri calendar militaire ni umwaka wa 5 twamaze kwinjiramo. Ni intambara navuga ko mu by'ukuri imaze kurambirana noneho ikaba yaranamizwe cyangwa se intambara zibera mu burasirazuba bwo hagati mu gace kari strategique buri wese aba yifuza kuramuka cyangwa se kubyuka amenya uko bihagaze kuko niho ubunigo bwa Hormuz buri 20% by'ibikomoka kuri gaz na petrol mu isi dukenera bica hariya. Intambara ya Iran isa nkaho yaje kamira y'Uburusiya buhanganye muri bihugu bya OTAN
mu mutaka w'icyitwa Ukraine. Yes. Ariko nahuranyije ku cyumba jije nta cyizere gihari kigaragaza ko iyi ntambara Uburusiya buhanganye mu bihugu bya OTAN mu mutaka w'icyiswe Ukraine ishobora kujyaho akadomo. Nutureba ku masoko atandukanye nitabaje David Balak abakurikira CNN ndetse na Axios akenshi bakunda kumubona n'umusesenguzi ariko kandi akaba na insider wa muntu ufite amakuru twita y'indani imbere kandi usanga genda nakona na za ministeri z'ingabo aho zinihutira kuma amakuru yibanze. Kwikubitiro yabanje gusa nkaho yemeza ibyari bikubiye muri ibi bitero by'Uburusiya kuri Ukraine mu gihe ahandi imibare yari inyuranye. Gusa icyo bari warushaho nuko ari ibitero byari birimo indege nyinshi z'amadrone ndetse na missile nyinshi. Hanyuma yemeje ko missile ballistique zirimo za hejuru ya 50, hanyuma amadrone yo ni 496. Ubwo ni amakuru ya Minisiteri y'Ingabo y'Uburusiya. Ibyo kandi ni nako Perezida Volodymyr Zelensky wa Ukraine yaje nawe abyemeza mu butumwa ashyize ku rukuta rwa X yemeza ko Uburusiya bwagabye ibyo bitero, noneho washyiraho ikintu cy'uko bisa nkaho bibasiye n'ibikorwa bya gisivile. Yavuzemo amavuriro, avugamo inzu zo gutura n'amahoteli. Mu gihe Uburusiya bwagiye bugaragaza ko intentionally bukeneye ibice bifite bihurira n'ibikorwa bya gisirikare, shobora kuba ari hangar zibikwamo amadrone, shobora kuba ari site z'ubushakashatsi ariko bwa gisirikare, mu gihe bo bemeza ko ari na site z'ubushakashatsi za kaminuza zisanzwe za gisivili zagabweho ibitero. Igihurizwaho nuko Ukraine yagabweho igitero kandi gikomeye, ariko ni ibitero biza bisubiza Jean de Dieu n'ubundi arubikomojeho ibyo Ukraine igaba mu Burusiya. Bisa nkaho Ukraine yagize umurwa mukuru w'Uburusiya Moscow, isoko buri niho tuzi ko umuntu agenda yinjira uko abonye. Ibitero by'abanya Ukraine mu Burusiya especially mu murwa mukuru Moscow rwose ntago bigitangaje kumva ngo Moscow harashwe. Bitandukanye nuko byemeze intambara itangira. Bitandukanye nuko byari bimeze mbere. Ari naho abantu bavuga batari ko se ubundi ubushobozi bw'Uburusiya buri. Aho Uburusiya ni bwatubeshye mu nyandiko ko bufite igisirikare gikomeye, ariko Ukraine ikaba iri kugenda iduha realite. Niba bigeze no ku rwego rw'uko bamwe mu basirikare bakuru ku mapeti ya general bicirwa Moscow mu bitero ibyitwa iby'ubwiyahuzi cyangwa assassination byagiye bivugwa mu minsi yatambutse. Uri bukerutse kwicirwa hafi ya Crimea presidency y'Uburusiya. Abantu bavuga bati nyama n'ubuzima bwa President Vladimir Putin nabwo bushobora kuba buri kukiyiko buri mu kaga. Bigeze no kuvuga ko yagiye muri banka ko yihishe rwose ngamaze iminsi yishe nubwo nta makuru hari backinga iyo theory yari hari, ariko byaravuzwe. Kuva rero byaravuzwe ko amakuru n'ubundi aturuka mu bivugwa, cyari ikimenyetso cy'uko byange bikunde iyo threats y'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi ku Burusiya ihari kandi ikomeye. Hanyuma rero Ukraine yadukana umuvuno mushya kuko irabizi ko kuri terre n'ubushobozi bwa gisirikare intambara ira symmetric, ntabwo ubushobozi bungana. Ihitamo rero kubabaza Uburusiya biciye mu bukungu. Uburusiya kubatabizi iyo tuvuze petrol abantu byumvira Uburasirazuba bwo hagati, ariko Uburusiya buproduce petrol na gaze nyinshi. Unarebye imibare Uburusiya mu bihugu bitatu bya mbere mu isi bitanga gaze na petrol nyinshi mu isi. Hanyuma rero ubwamari ba petrol na ya gaze kugeza ku bubiko bwazo n'inganda refining plants zitunganya icyo gitoro, nibyo byose ibipimo bishya by'abanya Ukraine. Byarabakoreye kubera ko amakuru ahari aremeza ko Jean de Dieu 40% by'Uburusiya bwoherezaga hanze, nukuvuga ngo Uburusiya bwatakaje ubushobozi ku kigero cya 40% ibyo boherezaga hanze bishamikiye ku petrol, bikomoka kuri petrol, ndetse ubwo na gaze biri kumwe. Hanyuma rero Uburusiya bwari bumaze iminsi buburira abatuye Kiev busaba abadiplomate bahari kuko ni ibikorwa byegezo bavuga ko bitari buze kugarukira gusa ku by'abanya Ukraine, ahubwo n'abafatanyabikorwa babo bizwi ko bari muri kiriya gice no bari buze gukorwaho. Biba ngombwa ko basaba abadiplomate, ubwo ni bambassadeur, ubwo badafite bambassadeur baba bafite za consulate, hari badafite za ambassadeur, namwe abahari mwese mwita abadiplomate ibihugu bitandukanye muhunge muvahunga. Otherwise muraza kwishyura ikiguzi cyo hejuru. Ibitero imibare ntago iremezo kubera ko baracyari gushaka abantu babo bagwiriwe n'ibikuta cyangwa se inyubako zasenyutse. Gusa ibikubiye mu butumwa ku rukuta rwa President Volodymyr Zelensky uyoboye Ukraine waremeza ko
abantu 13 n'ubutumwa nyine ngo bumaze isaha n'igice yego aremeza ko abantu 13 bamaze gutakaza ubuzima yabyemeje n'umukuru w'igihugu nacyo turi burenze ku butumwa bwe ariko akaba hari nuko iyi mibare iri buze kuzamuka kubera ko hari abaturage batarabona hari n'abandi bari kuvuga ko bakiri gukura mu ndabyita ngo mu bisenge byasenyutse muri rubbles mu cyongereza abantu barata babyumva na 90 hafi ijana bakomeretse ushobora no gusanga hari abakomeretse critically bagapfa nyuma bakaza gupfa nyuma igere nuko iki gitero cyo cyari gifite ingufu icyo kwitegaho ni Ukraine ubona cyangwa se ibihugu bya Occident biri buze kugaba igitero nk'iki kuko Minisiteri y'Ingabo y'Uburusiya yavuze ko yaburijemo amadrone y'abanya-Ukraine ariko izi drone zaburijwemo tubitandukanye naga ari izihorera iki gitero ni ya kimeze nka routine nyine yego isanzwe gora bagaba hari ibitero twitege igitero gifite ingufu nk'izi cyangwa si full stop urabone hari kiri buze gukora kwa Zelensky Jewe ntekereza ko nubundi gutradinga ubundi ahantu mbere na mbere ntekereza ko ibitero bitenda guhagarara uko byagenda kose mu mizo ya mbere 2020 mu kwa gatatu kwa kane kwa gatanu kwa umwaka wa mbere w'igitero special military operation ntabwo Ukraine yagaragazaga ubushobozi wabonaga imbaraga ari iz'Uburusiya ku rwego rwo hejuru kugeza ubwo abantu banavuga batari kwintambara ntizatinda Uburusiya ni beast ni igikoko ku buryo igihugu cya Ukraine kitari bukoreho na expectations zaba kenshi ndumva cyari cyumweru cyari igihe gito bavuga bati ibintu birahita birangira rwose Zelensky yashyire baro hasi nk'uko babivuga ariko noneho impamvu nkubwira ngo ibitero ntibyenda guhagarara cyangwa se kugabanya umurego nuko Ukraine yaje kugira sinavuga ngo ni upper hand ariko nibara yaje kuza bitewe na strategy bazanye yo gukoresha amadrone cyane cyane kuko ngira ngo n'Uburusiya buriya bwabaye umunyeshuri mwiza agende ko mbifata mu bijyanye na drone no kuvuga ngo Ukraine yararebye ubona ku bya misile wapi ntibikunda nizo aba partners Amerika ibahaye babwira bati muramenye ntimuzikoreshe zavuye iwacu iri hasi hanyuma ubwo bufasha aba expect ku bihugu bibanyi nabwo buraza werekezwe n'izindi agenda rimwe na rimwe banazibaye babuze kuzirasa voilà nicyo navugaga kubwa Joe Biden urabyibuka babwira bati muramenye atakamzi muramenye na HIMARS launchers ubwo ni lancer cyangwa se nuvuga ngo HIMARS nizo zirasa asakams turabibahaye ariko muramenye mwe mwitonze tuzababwira go ahead ibyo bikaba inzitizi rero hanyuma Ukraine ngira ngo hari nabo ubwabo bagize gutya barabyiga baravuga batari ko drone ko production yazo ugereranije nuko misile bigenda ko bisa nibiri hasi drone biri hasi ugereranije nuko za misile bigenda kandi banafatira rega ku musaruro w'iby'Uburusiya bwakora kuko Iran yabanje kubaza shahede babona ziri kubasenya zirakora kandi noneho production voilà nicyo navugaga biri cost efficient wakigira hanyuma Uburusiya icyo gihe kubera ko bwari bwizeye ibindi byabwo misile indege n'ibindi ariko na personnel abantu abasirikare bisanzwe baravuga bati abatura bakubita n'ikibazo cy'igihe ni cyumweru 2 ukwezi byakomeye Ukraine ngira ngo yarabibonye ko umugabo yatigize apfa nubwo ubwayo yonyine itabishobora cyo ndagitsindagira yonyine ntiyabishobora niyo mpamvu n'ubungubu nanayifata rega jewe nk'intambara itari ya Ukraine itari no kurwanwa na Ukraine no hangaha ni proxy nukuva yabaye medium iyiza kuba yonyine Ukraine nubwo ari igihugu gifite igisirikare gikomeye iyiza kuba yonyine idaherekejwe idafite abayigiye inyuma idafite abayikoresha intambara rwose bari kuba baranihelinze nk'uko bivuga cyangwa se barayinihelinze barayihejeje umwuka ariko urumva ni proxy war bafite abandi barwana ariko icyo navugaga ni iki icyo gihe Ukraine yaravuze ariko natwe twakora iki kugira ngo nibura aba bantu batubwira bati mwikoresha atakamzi zacu mwikoresha ziriya shadow cyangwa scalp kandi baziduhaye kandi bari kuturasa baravuga bati drone nibura zirahendutse ikatubare izo duproducinga ku rwego rwo hejuru nk'ubu ngubu imibare uko ihagaze reka wenda ndebe precisely ntaza kugira kuvuga ibintu bitari backed by imibare nk'iyo urebye kuri ubu ngubu daily ku munsi
igihugu cya Ukraine gikora giproducinga drone z'intambara ntabwo ari za drone zitwara amaraso izi z'intambara n'izi ntambara zibe kamikaze ibihumbi around 11 ku munsi bakavuga bati muri 2026 honyine bavuga ko bagomba guprocuraringa cyangwa se gusohora drone zibarirwa muri miliyoni 7 na miliyoni 8 mu mwaka umwe. Icyo gihe rero iyo wamaze kugira mbere gukomeza gato nicyo gituma ibitero Ukraine igaba irimo drone 500 ikigabeje ikagisubiramo bamaze kubaka ubwo bushobozi kubera ko no mu bijyanye n'imbaraga impamvu bino bitero by'abanya-Ukraine binaba efficient ni yihe Uburusiya ntago bura develop izi anti-drone system nyinshi bisaba ko rimwe na rimwe bifashije gukoresha missile kandi izi misile zirahenze na kimwe mu bintu byatumye Iran igora cyane leta zunze ubumwe za Amerika mu burasirazuba bwo hagati wasaga Iran yohereje drone y'ibihumbi $30,000 bigasaba misile ya Patriot igura miliyoni hafi 10 na zinga cyangwa se ubundi bwoko bwa misile zose habe Thad ni ihenda numva yigura 10 ni ihenda yego nibwo bwirinzi bw'ikirere ngira ngo ubu ngubu buhenze Patriot bavuga ko misile yayo kuyirekura cost n'ibiki nka 16 aho ngaho n'abatekereza equivalence iraho hagati ibihumbi $30,000 ukajya kubihagarikisha miliyoni 10 na zinga ni nko gufata imodoka ukayihagarikisha ikizi indege jet privé ihenze cyane imodoka za miliyoni 50 hanyuma rero ibaza umuntu gabye ibitero birimo amadrone 500 ibaza ingingo y'imari bigusaba kugira ngo zihagarike ari nacyo kintu mbona tunakomerezaho Uburusiya buri kugorwa nacyo kuko igitero cy'abanya-Ukraine niba cyasaba miliyari y'idolari kugira ngo bagihagarike bakoresha amamisile ntabwo ibyo bintu bazabisubiramo umunsi umwe 2-3 mu gihe production bo bavuga ko ibihumbi 11 daily babikora buri munsi ku munsi. Nicyo rero navugaga ngo impamvu buriya Ukraine mu mizo ya mbere bashobora no gutegereza ukavuga utiraje mu mvugo isanzwe iravuga ngo ibuke icisha makigire gutariko kubera uwo muvuno yabonye ivuga ngo ariko natwe dufite icyo dushobora gukoresha kandi bigakunda tukarasa mu murwa mukuru tukarasa St Petersburg ahantu umuntu yanakita ko byanatanze umusaruro byatanze umusaruro. Now impamvu rero warumbajije uvuga utari kurabona ntibyenda guhagarara kubera ko Ukraine yamaze kubona ko bishoboka kandi irahatana na beast irahatana n'igikoko nacyo kivuga ngo ariko oya imyaka ishize irenga 4 kandi iyi Lavrov n'ukunda kubivuga na Medvedev. Lavrov ni ministre w'ububanyi n'amahanga umwe mu bantu bamaze igihe kinini muri izi nshingano imyaka iri muri 20 na ngira ngo ubu ni nayo wa mbere ahubwo umubari wa mbere ndetse na Medvedev bakunda kwita umuntu ushobora kuba ngo wagira ngo ni akoresha madman theory wera akakubwira hazarani kandi mu magambo yayo atarimo gutinya no kuvuga ngo special military operations mu gihe bitari byagera ku ntego twageza ku ntego yacu ntabwo tuzayihagarika. Now Ukraine yamaze kwibona nk'igihugu gishobora nacyo guhatana na ya beast kugeza ubwo bakubwira bati twebwe nani St Petersburg uwo mujyi wajyo mwita w'igitangaza urumva none naho ntuze yavukiye nani Vladimirovich Putin iyo Moscow mwibwira ko ari igitangaza dushobora kugerayo none nejo twagerayo. Aho rero haratanga imbaraga yo kuvuga ngo yaba ari Ukraine ntiyenda guhagarika kubera ko iravuga ko natwe twabonye twabishobora we can natwe dushobora kubasubiza. Uburusiya nabwo ni igikoko ntabwo bibuze gupfukamira igihugu butekereza ko cyakabaye cyaratsinzwe intambara na kera. Iyo ni imwe muri factors zikomeye cyane zivuga ngo nta gihugu ahangaha gishaka ku backing down kubera ko Ukraine iravuga ngo natwe burya twabishobora impamvu yo gukomeza Uburusiya nabwo bukavuga ko ufite impamvu yo gukomeza naho bikomereye. Kimwe mu bintu rero bishobora gutuma intambara wenda igera ku musozo nahoze mbona Mark Rutte ni secrétaire général wa OTAN ariko na mbere yuko aza muri izi nshingano akiri ministre w'intebe wa Netherlands nawe ayoboye igihe kinini imyaka hafi 14 ku 2010 ku 2024 aza muri izi nshingano n'umuntu muri iyo myaka yose uko imyaka 2 y'intambara yabaye ari ministre w'intebe wa Netherlands w'Ubuholandi. Ibitekerezo bye ni ibitekerezo n'umundi nk'iby'abandi banyaburayi bose. Ibyo bitekerezo ubona ko ari nabyo yasa nkawe yakomezanyijeho muri OTAN. Ubu ni kimwe mu bintu ubona ukuboko kwa OTAN kutari kwigaragaza cyane muri iyi ntambara nuko
yahuye n'urukuta rwa perezida wa Amerika Donald J. Trump ufite uko abona iyi ntambara ko adashaka escalation ikomeza, basa nk'abari kurema icyo nakita containment, kuvuga ngo intambara igume ariko ni spreading, hari ari ubwoba bw'uko ibihugu nka Pologne cyangwa se Belarusi, buriya iri mu majyaruguru ya Ukraine, iri mu majyaruguru, iri mu majyaruguru, kuko harimo option y'uko intambara ishobora kwimukira muri Belarusi cyangwa se gukomereza muri Pologne. Ni kenshi ibihugu byinshi byo mu burasirazuba bw'uburayi byagiye bigaragaza icyo kibazo. Basa rero nk'abaremye icyo kintu cya containment igumaho hagati, wenda kuko kuganira byo ntibirakunda. Kubera iki? Ukraine navuga ko ikeneye Crimea, twabitangiriyeho imyaka ibaye 12 kalendari militaire 2014. Uburusiya buraje ejo bundi mu mezi yakurikiyeho kugeza nibura mu kwa gatandatu 2022 bari bamaze kugera muri oblast enye, bafite Donbass irimo Luhansk na Donetsk, bafite Kherson na Zaporizhia. Ibice mu kwa 9 k'uwo mwaka Duma cyangwa se Duma bitewe nuko babivuga, inteko ishinga amategeko yabo yari yamaze kwemeza ko ari ibice byabo by'Uburusiya. Ukraine ikemeza ko kugeza ubu, sinzi niba hari raporo nshya wabonye, ariko bavuga ko Uburusiya bugenzura 25% by'ubutaka bwa Ukraine. Sinzi niba nago byagabanutse kuko nta bice bifatika Ukraine iragenzura, bishobora kuba byararenze ukurikije aho intambara igeze. Yego, iyo 25% Uburusiya bwamaze kwishyira mu nteko ishinga amategeko kuko ari ibice by'ubutaka bwabo. Ukraine ikavuga ko amasezerano yose itasinya amasezerano atuma ibyo bice bijya ku Burusiya. Hakibazwa rero bati ni gute noneho bazahindura itegeko shinga, kuko ni umutego Uburusiya bwabateze. Bazahindura itegeko shinga gute kugira ngo ibyo bice kuba bamaze kubyemeza ko ari ibice by'ubutaka, imyaka bifata mu guhindura itegeko shinga urayizi. Especially habe hani iwacu cyangwa mu bihugu byo mu Burayi. Noneho hari aho bari no mu ntambara. Ufata igihe cy'intambara n'igihe cyo guhindura itegeko shinga. Kandi abaguriye guhindura itegeko shinga bavuga ko bafite impamvu irenze imwe inakomeye yo gukumira Ukraine. Buriya Abarusiya banavuga ko, cyangwa se umwahoze uvuga Medvedev avuga ko buriya binabaye ngombwa Ukraine banayisiba ku ikarita y'isi, kuko bayibona nka threats ku mutekano wabo. Ariko bakanayibo cyose baye amarembo ya OTAN. Nguvuga ngo binabaye ari nacyo gisubizo cyanyu, ntacyatubuza kubarimbura ngo tubakura aho ngaho. Yego, kubera ko kubaho kwanyu niyo no kuba proxy mukanyurwamo na OTAN mukaba amaremba tugeraho, ntabwo ibyo twabikunda, ntidushobora kubikora. Igisubizo rero nubwo bigoye kwemeza ko sitwe turi mu ntambara, ubwo turavuga tugendeye kuri mu kureba mu nguni bihari bishobora gutekerezwaho. Igihari, Uburusiya ntibuzamanika amaboko, uko byamera kose Uburusiya ntibuzamanika amaboko. Ukraine turitega ko ishobora kuva kwizima, ariko nibirenga iki gihe cy'abarepublicain bidakunze nimubyitega. Kubera iki? Kubera ko perezida wa Amerika mu bigaragarira amaso numwe mu bantu bari gucisha hirya hino Zelensky ngase nk'urambirwa. Ari naho ibihugu birimo Ubufaransa, Macron uri ku ntebe ishyushye, Keir Starmer byararangiye, mu kwa 9 agomba kuba yamaze gutanga iriya ntebe. Nujya kureba Friedrich Merz mu Budage, bafite uko bashaka kubanza kubaka Ubudage nk'igihugu kurusha uko bagendera mu kigare cy'abanyaburayi cyangwa cya OTAN. Ibyo bihugu bisa nk'ari byo biri kubakinga cyane Ukraine, kuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu by'ukuri ugereranyije mu myaka 2 itambutse, ubutegetsi bwa Biden ibyo bahabwaga, favor bahabwaga, nibyo Trump ari gukora. Asa nk'ari gukora ibishoboka byose ngo abacinege base nk'abarambirwa, kuko n'ubundi kuri table Uburusiya bufite bargaining power, bwo ufite ibice bikenewe, bwo ufite ibice byo kuganirwaho. Byanagezeho niba wibuka y'amasezerano yasinywe, Trump bivugwa ko yasecurinze deal y'amabuye byitwa rare earth elements muri biriya bice, ariko nyuma Zelensky aza kuvuga ko yagurishije igihugu cye. Byari amasezerano, sinzi uko byarangiye. Gusa nabonaga buriya byarangiye. Buriya Donald John Trump we ni umucuruzi, kandi hari na ibintu bita tako, jya ubibona hari abakurikira babibona. Tako ni nk'impine mu Cyongereza bavuga ngo Trump always chickens out. Tako T-A-C-O. Trump always chickens out. Babivuga bashaka kwerekana ko Trump haba ari muri manda ya mbere
ariko by'umwihariko muri manda ya kabiri ayobora leta zunze ubumwe za Amerika. By the way ni n'umuntu wa kabiri mu mateka ya Amerika uyoboye manda ebyiri ziri non consecutive, ngira abantu wenda barabizi. habanje witwa numva witwa Grover kera muri ari perezida wa 20 na kangahe na kanahari niba nibuka neza. John Trump rero ako kantu katako bakazanye kubera iki? Kuva n'umuntu uranabyibuka ajya na mbere uko arahirira kuba perezida wa Amerika muri iyi manda ya kabiri yaravuze ngo amasaha 28 yonyine tukaba turangije intambara. Ati iri sufi yo guhamagara mukuru bane umuvandimwe wanjye inshuti yanjye Vladimir Putin hanyuma intambara ikarangira. Now uramutse ugiye kuvuga ngo intambara irarangira rero ku bwa Donald John Trump waba uri kwibeshya cyane. Kubera iki? Igihugu cy'Uburusiya twaze tubivuga ko ntikenda kuva kwizima, ariko kandi none ubu ngubu icyo umuntu yakwita imbaraga Ukraine yamaze kugira ngira ngo byanasunitswe cyane n'igihe bakoraga incursion yo muri Kursk, amezi hafi 8 bari mu Burusiya mu mateka ya vuba rwose, mu myaka itari mikeya ishize. nyuma y'intambara nta ngabo zigeze zimariye kingana ku butaka bw'Uburusiya. Icyo ni kimwe mu bintu byabahaye confidence. Ariko noneho ibi bya Trump always chickens out, it's real. Genda byemera kubera ko ni si rimwe si kabiri si gatatu si kane si gatanu wabara n'inshuro na 20 wagenda uziba rugiye ushaka amatariki wayabona mu ntambara zinyuranye ahantu hanyuranye, aho Trump avuga ibintu ukabona rwose uramutse wizeye imvugo ye ejo mu gitondo ibintu biraba byagiye mu buryo, ukabona mu gitondo biraba byagiye mu gihe, ariko hakaza the difference, ntihabe icyo yatekereje cyangwa icyo yavuze. Niyo mpamvu rero kuvuga ngo yarangiza intambara iyo muri Ukraine ntabwo giye mbibona, kubera ko icya mbere iyo Ukraine higeze no ku rwego rwo avuga nayo ikaba yavuga wenda mu buryo runaka butashyiri intuze hejuru, ariko ikanavuga kuko yamaze kugira umuvuno runaka twahoze tugarukaho kare kubo twatangiranye kugeza ubu mu kanya aho twabigarukaho. Ni ukuvuga ngo ubu ngubu nabo bafite akantu ko kuvugiraho abanya Ukraine. No kuvuga ngo yakaba yarangije iyo ntambara mu gihe Ukraine yari iri hasi, ariko n'ubundi yagiye ku butegetsi Ukraine aribwo yatangiye kujya hejuru. Ariko binajyanye na burya ikintu bita reputation, ni ikintu gikomeye cyane, ukuzwi se mugeshi. Niba uri umuntu tuzi ko uyu munsi uvuga ikinyoma ukavuga ibintu ntibijye mu bikorwa, nejo ukongera nejo bundi, iyo niyo image abantu bazabonamo, niyo wagira igihe ukavuga ukuri. Ubu rero kuvuga ngo Trump wamutekerezaho kurangiza intambara yo muri Ukraine, ariko noneho n'ikindi kibikomeza kurusha nuko ngubu haracyari intambara yo muri Iran, kandi navuga ko ari nayo y'ingenzi cyane uramutse ushyize ku munzani ku banyamerika kuri ubu ngubu barwana bafatanyije no nakwita ngo n'umuhungu wabo Israel hariya. Ni ukuvuga rero intambara utabashije kurangiza utarijandika mu yindi zikaba zibaye ebyiri, sinzi ko byoroshye. Ibindi bihugu byinshi muri Caraïbe, voilà, ejo bundi urajya kumwumva muri Maghreb barakora ibishoboka byose ngo bongere bubake hegemoni yabo muri Afrika. Bivuze ko rwose intambara mu ihembe rya Afrika mushobora kongera kuzumva vuba aha n'ibindi bigiye bitandukanye. Hakaba bisa nkaho yananiwe kumenya icyanyacyo, ariko ubwo ni kuvuga Zelensky nk'umukuru w'igihugu, kuko nuza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika birazwi ko iyi politike yamaga make America great again ni politike nyine buri gihe iza ijyanye n'ahari inyungu ya Amerika cyane. Ubwo rero nutabasha gukina nayo kuko nago wayihungira, nago mu by'ukuri ibihugu hegemoni ya Amerika imaze ku isa nkaho tuzengurutse. Hegemoni ya Amerika ratuzengurutse, icyo ukora wewe ni ugushyiraho measures ziri butume ingaruka zitaba nyinshi kuri wowe, kuko niba bageze ku rwego, nubwo tuvuga ko isi iri balance, ariko niba Amerika iri ku rwego rwo kwinjira mu gihugu, bakinjira mu cyumba cya perezida w'igihugu nka Venezuela ntabwo ari igihugu giciriritse mu by'ukuri, n'urujya kureba n'ubukungu ni kimwe mu bihugu bihagaze neza mu bukungu, bakinjira mu gihugu mu cyumba cy'umukuru w'igihugu bakamubyutsa we n'umugore bakabatwara. Hegemoni y'abo bantu maze kurenga icyo ukora wowe, ubaho usettinga measures zizoroshya ingaruka by'ibishobora kuba, kuko kuva ngo ugiye kubikumira ijana kuri ndi byo
none hangana bisa ibikora nkaho bigoye ari nayo mpamvu byitwa new world order bari kuvuga cyane zinambara habiri mu burasirazuba bw'agati niyo mu Burayi bizazana abantu ni ikintu bashobora kwishimira tukabona noneho bihugu nka bine bivuga ikindi kikicara uhangange bureke kugumanwa n'igihugu kimwe cyangwa se bibiri nyuma y'intambara kabiri isi yose byahoze ari Union Soviétique yarasize gusenyuka na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubu nava ko Amerika yihariye uwo mwanya kubera ko nujya kureba wenda ibihugu nk'Ubushinwa nagura urubaka hegemoni nujya kureba ibihugu nk'Uburusiya ni mu gisirikare gusa dukeneye nyine iyo balance Amerika nivuga ikindi gihugu kivuge kandi Amerika yumve ko ikindi cyavuze nibize kugaruka bibeze yamagambo ya diplomate gusa birangirira aho ngaho dukeneye kubona hari ibijya mbere bwa Jean de Dieu usibye ko genda nabona ko ibintu bya ko kubisiri unipolar bisa n'ibigenda binarangira biri kurangira ararangiye kuko wenda byari nka nyuma y'intambara ya kabiri y'isi za 70 muri Cold War muri za 50 na kangahe ukazamuka ugakomeza nyuma y'intambara nyine ya kabiri y'isi ariko ubu ngubu global powers zimaze kurenga Amerika mu by'ukuri nubwo nge ntabwo mvuga ko yari yamara gucika intege ariko Ubushinwa buraho India iraho Uburusiya buraho ariko ntushobora no gusiga global south ibi bintu bya BRICS n'ibindi rero ko mbona wenda batabishyiramo imbaraga ku rwego rwo hejuru ariko ni ibintu bizageraho bikagira bigafasha mu myaka ya vuba hangana niba bikomereje kuri iyi momentum Amerika ntabwo ikiri igitangaza cyane ariko nanone bica akarongo ntabwo yari yatakara ngo uvuge ngo yamaze gucika amazi nk'uko abantu babitekereza ubwo rero perezida Zelensky mu butumwa yashyize kuri X nyuma y'ibyo bitero yagaragaje ko rwose abantu bapfuye basivili ni imwe mu ntwara abantu bakoresha yo kuvuga ngo dore uyu nguyu twebwe twibasiye targets za gisirikare cyangwa za energy ariko we yibasiye abasivili dore mu birebe no mu mategeko ejo bundi muzabimubaze n'ibindi nk'ibyo ngibyo nibyo akunda kuvuga ko ariko ntanareke gusaba ubufasha mu bihugu by'amahanga kenshi ubutumwa bwe abusoreza kugusaba ngo twakabaye izi ngizi twazi interceptinze iyo tuza kuba dufite missile system ubushobozi ubu nyabuna ni budufasha reka wabiganira ntabwo byashira twabwiye ko geopolitique yo ntisinzira natwe niyo mpamvu tuzakora iyo bwaba kugira ngo tujye tubagezaho umunsi ku munsi bijya mbere rwose umunsi ku munsi turahari ni Jean de Dieu na Kirutimana nanjye Semugeshi Bayingana platform One Vision Rwanda TV mwakoze kubana natwe makuru n'ibiganiro byacu byo birakomeza